US President Donald Trump chuan Russia oil leitu ramte chu chia za a zanga loi mai lak saka avau tariap mai Trump hian Russia shrek adu awanga he thu hi soi ani thu le ati mai lo thu a soi cabinet meeting zoa chanchin bumi ten an komna Trump hian Russia President Putin an Ukraine na indon an kalpui mek ti top du na ril ru a put theina tan shrek na kalpui hi thil tul tak ani ati America hian Russia shrek na tur bil pakhat sanctioning Russia Act 2025 ti chu tuna hian a buai pui mek ani oma he bilin atum ber chu Russia oil le gas le energy leitu te hna chiana satak lak ani hetiang ril ru hi US in a put mek awangin he bil hi US in a pass chuan atuar ber tur chu India hi ani ngei dona a chan chu Russia le Ukraine in dotir atang khan India hi Russia oil leitu lian ber pakhat ani a India in ramdang atanga oil alak lu za a somthum panga hi Russia atanga alak lu ani Trump pan Russia tuialhthei leitu te chunga chia sang taklak atum thu a soi chungchanga India Petroleum and Natural Gas Minister Hardeep Singh Puri chu heti hian aron tong chuak nga la khovel hian Russia oil hi kan chhor tlang veka Russia oil hi leihlom lo ila chuan khovel puma tuialhthei man hi tuna hian asang em vek don ani Russia tuialhthei leilo turin khovel puma khapna ala ngai heklo chu wangin India chuan amanina zirchung chu Russia tuialhthei hi kan lei zel dona khovel puma tuialhthei man sang tur hi India chuan thunun kan du ani ati Trump pan Russia tuialhthei leitu rama piang te chu chiamanga shrem adua ma alamek bok heti lai hian India ero chuan Russia tuialhthei hi a thei chung chu leizel ala tum thung ani